Lumalangi ada si sama tera yang ita. Masih no umum mau masih. Ya mualo demi baknya. Le lo para yami. Lo amu fu yami. Le jadi kamu mau bisa ai. Sekidania ita silehor saku sinuka ipotakula sumangeda ni bezo aya aneko Yesus sipaho ikaw nini hasito pesu lesaite na elomu idolo lefare wasekidania ita silehor sapu sinuka ipotakula sumangeda ni bezo aya sama dua sobai buat sekidania ita silehor saku sinuka ipotakula sumangeda ni bezo aya ai angalulu bakenia di etape puor dasar ai te mampu ala wasekidania ita silehor saku sinuka ipotakula sumangeda ni bejo aya Yesus saya baikkan kita Yesus saya wane mafangawi soahona Damangan kita kaya makama si soba sorugo mereka mahe drono ade fenang tema bafahu ira to bani irau no faha ira bamanara lama siluhu bago gamo fa auris lo aitu ya do ya miati panetuna bafau masih kalau padeng dia bakau he nasumanan dai ke bafau ngebe baaro pamati Yauga Sri Amelia Deni Bayang Rauga Ilano Baton Lumalangi Hama Baton Nunia Yesus Keriso
balangi. Noa hata si baikor na romalikat no. Bambewew, baba dadong tebe iya. Tumbali ilang doon. Surah 5 Mose, pasal 20 ayat 3. Ya Makusuaya yagan Yesu Kiriso. Masunolaong gumuroy siya ito mataduma. Pamaado sa magalaw kamapulan ni mo, Andre. Wahaw sa ito ito kabangibuwa o no, Andre. Nino batanuso. Maado sa wibuwa o na daw kanya. Kawi ay kabatadali ang daro malimo. Kabalo iya papalawang ako. Di mga mga mamaylumo ako ng rawa. Banaylumo iya inaubay niya. Masunod natin maligo bang umain. Si Duhu Faduhu Dedebu. Ada ito na naugo, babulongo, babayamoy, babasabuwa kulawalangi. Inautobali naugo droto banguan yang eriso protestan. Baba maduhu o kamati si Duhu. Nasi manobate maligo bang umain. Si Duhu Ebenado. Nasi mana kaduhu o bamatiu fena lobalani si maniniya samati bazi sagara ulitano. Diberikan kesempatan untuk mengucapkan pengakuan iman rasul. Dipersilakan. 3, 2, ya. Pada hari yang ketiga, pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana, ia akan dapat mengunjungi orang yang mengukuhkan yang mati. Akan percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus, dan ambas putra orang kudus, pengampunan dosa, pembangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hati-hati na mubayago idanon raugo badoy lumalangis sino faduhu omeke nasi mana bate maligu bang umaa si Duhu Ebenado. Nasi mana fal katadoy ba fauri masambua bang Yesu Kiriso ba mubayago idanon raugo baba amate baba remoso baka soaya ya ita Yesu Kiriso malami ilang Babaman baba amate Kiriso Yesu tibayago idano itafefu ya ita sinomi bayago idano bakonia banoa sa teko ita awenia famayago idano andro baba amate inahulo si mani Kiriso sino nususugi lako ni nama muroi bangay si mate si madogo ita tatero lala si buho nanoa sa ipabobo ita kania menofa kilikili ira Uba amate daba amate niya bas di mana sagoy babe mosonia dania may funa Aldi Saputra day Laguna Aldi Saputra Laguna. Yauga Aldi Saputra Laguna ubayagon rauga idano badoy bawalangi ama badoy nunya Yesu Kiriso
Baba de geheha ni amri. Ya murorogol da ugalo malangi. Baba to balima banwania. Yo tarai dai ibugi sila ai. Ya dugi. Aldi Saputra lageun meneko tarowan nu malangi. Beretama tua-tua bapa ngaltau fi Yehova. Bapa aboto badegan ya moni adun. Bano fa amoten. Surah gamay tola fazasiwa ayati full. Ya dugi. Gai patau lasambana olegai patau Yesus auri detenal Mudah daw dato. CCTV ini adalah kamera yang merekam situasi kondisi di Palua yang besar-besar ini. Jadi ada ini so CCTV atau hebano tu hebat baruko mafasang pokoknya so CCTV maka ada ia mana kegiatan zalua pada maka situ pada logo bagi kita wangaro. Ada masih mau ke adremo yang disumindo po na walangi. Basane yang banuan yang keriso bawa musali. Wamaduru pamatini ke walangi. Ira kita bali saya amin saponu betul-betul banuan yang keriso bawa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Baba kazoaya ya ita Yesu Keriso. O nolowalangi siya samosa. Soaya basangorifi ya ita. Baba kegehehan ni amonia. Sanolo saudara tete basa mohon ni aurimi. Nafaduhu dadami bamite maligo. No faduhu dadama. Yamu paupo amilo walangi sinomogao ni yami. Yamu paupo ami Yesu Keriso sinomangohol ni yami. Yamu paupo ami egreha ni amonia sinomangehau bertemu. Yamu paupo amilo walangi sinomogao ni yami. Yamu paupo ani Yesu Keriso sinomangohol ni yami. Yamu paupo ani egehan ni amonia sinomanghau bertemu. Yamu paupo na ugo lowalangi sinomogao ni ugo. Yamu paupo na ugo Yesu Keriso sinomangohol ni ugo. Yamu paupo na ugo egehan ni amonia sinomanghau bertemu. Ya Debu. Lumalangi ada sama tero ya ita. Basino umo pangumasi. Ya mualo demi bakonia. Le gelo para yami. Lo amu furi yami. Le jadi kamu mau bisa aitu. Ya Debu. Sofia Febrina Lalia, dimana kau taruh panggil langit. Yahobu niya sanatunan ke Yehova, same fabe dadanya Yehova. Surah Yeremia pasal itu ayat ini. Relfanius Deli, dimana kau taruh panggil langit. Sebuah kata Yehova. Baaba dia na bawa baab dada, aboto badadania zanawa ya. Surah Nakuni Fasasara ayat ini. Aldi Saputra Rawala, menekau taroman kawalan. Uwila sahewi sadaka bukomi jual Yehova. Dada baba ngorifi, bate na baba matiko. Baba maigi fa dada kami. Bagete Dania. Surah Yeremia Faza Filesara. Stephen Saputra Halawa Meneto Tamo Malilobalan. Isa Pangataumi Soaya Tae Batuatuan. Banalete Babaya Silasuki Dae Baboto Badede. Surah Yobi Faza Bulawan ayat 20 awan. Bintang Nirmala Daini Meneto taroman di lumaman. Tuladami ni amonia ada sinomomo ni ami. Si mana ni amonia ami. Bapua mi ada fefu. Menoso basura mi amonia ami. Meno ni amonia kaono. Surah Sarawedelo Faza Sara ayat 5 ibu dipelegono. Ya Debu. Yesus salori
babolo lima nelaka ada babolo lebih kulira Fazugi-zugi batadara zinola faduhu omeke fenau bafona ni hagoi pabelo lifu-lifu hirada romadi siduhu anda dono nasora mamati nono nasora maletona bafa omasi pabela osite ngagun rauge geto bekulira pabli dano andre ya duhu tatuhu domanu tau sinuna dano meke Pangalawa halaw pasimangita kulubalangin mapulayanan ibadah balu hari Minggu tanggal Pelejara bahwa sisiwa tahun 2022 sangay halaw mapungko dogo ni faduwa salahimi babani faahor go fame unga mi bad dae ba mi tara tadami rao balinia andre ifaduwa kada Yesu wa kumao ero nami aro ti andre bana ero mi badu si mako andre bawa foromao si bay kami mau masiku ani aro baahal sa dadagi niya si teki ko enang ami nala ubele ko me na auri ko nami Faber say tadalawang yoroni bawang uhuko yami. Beno matedo, beno aduwa drogo iwa Yesu. Baheta sa ihora nami faliug.